بطارية هاتنا بهاريرة ببدوي وخملة بهاريرة خندكار وزاننجهن خندكار وماموسين زاننجها روجافا بزانين اخوة خملاندنا وبهنا بهاري قشتر كرنا ايرو ديسا لبيدر لهفد جبن تاكو فستيفالا بهاري يا زاننجها روجافا لدار بخن بريا قوان دس برنامه اخوة بكن ام حميب اجداران برزداری و دخوینن کلیه که بیدنگ جبا بیرانین وان کسان کو بون ستم کو ایرو با آرامی لوی داره ام لحب بجبن کلیه بیدنگ جبا رزگرتنا به شهیدان ره شهید سبروجا گلان رونی راستی نصالا یکم نجارا یکم فستیوال تیل دار خستن لزانیگاه روز آوا اجبر زانیگاه روز آوا ارمان جوینی یکمین اجبو فستیوال گو چانده که کلتره که دناوا خوندکارم بده آوا کرن گو اف زانیگاه نتنه جی خوندنه یه لی بله جی همان دمی هنره یه جهه آفراندنه جهه خلقاندنه ایش بروی که اف فستیوال وقت چانده که تی دیار کرن شخواه دوی فستیوالی جی دی گلک چالکی تیل دار خستن لی دست بکه ده از توازم تشتکی گرینگتر بیجمش با فستیوالا ای سال فستیوالا ای سال مدیاری گیانین جانگورین منی یه برخودیر یه گوراستی حتی دقا داوی نخوستن روز آوا والا درکوه نخواست شورش وان والا درکوه جبروی که گیانی خواه فدا کرن جبو وی ولاتی همان دمیجی گلک شروانی من دی چپر شر دجی حتی دقا داوی گو شر کرن حتی دقا داوی سلاحی خو ندانین تا گو بکاربن جیانه که آزاد ام بجی جبروی که جی مخوست ام وی فستیوال دیاری وان بکن دیاری گرتیگاهم اید گرتیگهن زندانان بکن ام بیجن ام پشتاون حتی دقا داوی جبروی که اف فستیوال جبویه اف فستیوال خوندکار زنگاه روزاواب خود بیجن ام پشگرتیا شروانی خونه ام پشگرتیا ولات خونه ام پشگرتیا زانینگاه خود کن حتی دقا داوی بناوی هیوین گول دجین همو زور و زحمتین شین دبن ام بگرمی پیشوازیا و طبعا دکن جبو چارمی فستیوالا بهاره یا خوندکار زنگه روجاوا ام نتن شاهی و کیفه لیبلی جبو گو ام نشان بکن و تکز بکن جهر کسی را گو ام نفشه گو جه ایش هیویان کدی دکن و مزن دکن جیان کنو دافرین اف نفشه که باور دکن گوزانین چاند و هنر ریا پیش روژ ایج جواکا که جیر روناهی دکن امیرو وکی مجلسا خوندکاران دنگ خوندکارن دنویسن و دنگ خونین وان نشان ددن صبر و برخودان وان و اصرار وان کو ببه بشک چالاک داوا کرنا جواکا که زندی و نجد دم باش هون حمی بخیر و خوشی هاتنه چارمین فستیوالا بهاری یا زانینگاه روز آوا لوا حمیه پیروز و بمبارک بی و دی فستیوالا بیدی ام بهیوینه و ام شرکتی و آزاد بن و دجمیل ما حمی بروخ ازی هلبستکی بیجم هم دی درباری زمان دجی و هم دی درباری خرطبون آما فراگری آمده تندم قالك خرتم وسر حشكم براستی سري خانا طويلم استجاري وكي هيمم دقون تارن كيهدا كيايد قردبي نازو هكاري درنگي سنديانم ازلشاهو
حساب ناكم جبرقين دبو هاري قالك شاشو بشايشتي كسي بي دقل من او برودانا نياري جبر كردم جكفت بنافو دنقم قبول ناكم جيانا رشو تاري جيانا كردا تموتم دو آلية آلية كوي تراجيدي آلية كوي چاندي هنري وجهية اكو امل سر لنگاه اشترن حتارو جائيرو اف بيما و تراسي ميه چندي كو داگير كرين كردان قتل عامن اشدار بسر جيانا كرداد آنية لقلويجي خستية كو قتل عامن سبي جنوسايدن سبي چاندا كردا وندا بكي لكرد قد وقد دجوي تراسو چاندا خبر نادن بفي بوني ده هلبستن كرد ازي بخوينم لأغرا باراني لزاگروسان هون تيركن بباسك بون چمچيان دگريان شمالي روش هلات بون بارانا و جي كلا جانان دجلة و فرات دزاب و آراس بون سيداروان كمارا لگلگان حوت سرگویان گمارا انسانان چک چکولن پترولان گمگموک چولان لور و لور بینوسا من خوشک دکه رستان داتینا پر دل کچکه بشب و روژه دکولی دردان دخوازی درخی افینا کردان دەستپێکە چارەمین فستیڤالا خوێندەکارە یا زانگەها ڕۆژاوا لە هەمووی خوێندەکاران کارمەندان کارکەران و مامۆستەیان و بەرخۆدێرên ڕۆژئاوا پیرۆز dikim ڕاستی ئەv فستیڤال di sala xwe çaradê derbas dibe got bi ermanca çandekî bidirûniştandin di nava zangeha Rojava de di nava xwendekaran de ji ber got ew çandaya hebûna mirov e tê diyarkirin tê xuyakirin di dîrokê tê nivîsandin ji ber wê yekê jî heta bernameyê menî festîvalê jî li ser esasekî çandî tê meşandin yanî mîna wê ez bidim ev festîval ser du roja xwe dewam dike di nava van du roja ew çalekî û pêşbirkê got tê kirin zimanê helbestin resme wek bêje pirs û persivên normalê ji ber wê jî sporê meselen evane heme dixwaze diyar bike got her mirovekî dikare bi kultura xwe bide nîşankirin yanî wek mînakekî bidim niha wek pêşbirka xwarinê her kesekî li gorî bajarê xwe xwarina xwe çê dike yanî xelkên ji Efrînê xwarina Efrîn çê dikin xelkên ji Kubanê xwarina Kubanê çê dikin xelkên dêrikê hesekê li gorî wê çê dikin û her wiha dewam dike ji ber wê yekê jî me xwest vê festîvala xwe dewam bikin lê ermanca herî girîngtir ji bo wê got em piştgirtiya vê berxwedaniya got di Rojava çêbûye berxwedaniyekî bêhempa got ev qeşervanê me xwîna xwe rijandin ji bo parastina welatê xwe em jî dixwazin em bêjin bi zanînê bi xwendekaran bi çanda xwe em li pişta wan heta deqa dawî û zimanê me nasnama me yê ti carî kes nikar wê zimanê winda bike ji xwe di dawiya her festîvalê jî de em xelatkirina xwendekara dikin lê çanda menî xelatkirinê cuda ye yanî belkî em ragihînin ev kes yanî yek derketiye ev di do derketiye lê hemî xwendekar eynê diyarî distînin hemî xwendekar eynê tên xelatkirin ji ber got dîsa ez bêjim ermancê me ne tenê em asta xwendekaran binirxînin ermancê me çanda me bidirûniştandin
بدن يكيدن بابو بريت ظالمه بچما دامه آفرین واره بینه آفرین دارا زیتونه آفرین واره بینه آفرین دارا زیتونه بلین دا چای گرمه دجمه نادر ترسینه بلین دا چای گرمه دجمه نادر ترسینه شوتی گل باب ماندلا رنگینم تیرش خبر دای ولات باز هوای ولات جل بریا باب بازینم قاسی داخل که رورچنم قاسی دا منو خلق دلال چلم مبارک کردستان کی جانه چای هری بلند کردستان ده چای آگری جلد بشن چه باوری شدیسا برسوا کوما تیما آج تیما چارم یا به پرسه دیارته یا و دبروج ده چه دبه جره دبشن کسوف الشمس بەشێراکاندن ئەست خوێنم جارامنی دوێمین ئەست فستیڤالێت حەزر دەبم بەشێ خواردنێدە یان چێکردنا خواردنێدە فستیڤالە چارەمینن دزانگا ڕۆژاوا دچێ دەبم فستیڤالی ولو gelekî girîngin got xwendekar pê rabin xestin û cama ji bo em bêhtir çanda xwe diyarî xelkê bikin yanî pêş xelkê bikin ji xwe roja pêşîn ji festîvalê ستران هنا خوارن هي و يعني أسئلة عامة مسابقة أسئلة عامة هي وروجي دجي رسم هي بشتوي جا خلاطة بلاتكن شخوا حمن خندكاري زانجها رجوا يعني بيرادمن مشاركن شحمة بشوي خندكار كار المشاركة بكن